Hello everyone, welcome back to my new vlogs again. I hope now tum kadu ko weta mesen lang busin telo nili sabi mesen lang pini kimi vlogs lang tum kadu pan welcome lang te vlogs lepang chempon na pini vlogs ke nili bak mesen lang sami ni pai bang okreng no amasi ki paklan jipan ki bang non hospital long sido jo namponita ada lo RENGPOLI hospital long sido doktor panang si paklang lang po lapo to pai lo jo Apu lagi so kali yang mau kisah tu ini kelas ini kundet lo. Dokter bang, pihak. Dokter yang nuruti. Dokter bang first floor sudah kasih dampom lo, kepon bang. Nunggu pas dia jatuh di pundak lo je. Nunggu ni janting budak lo tu asal et kini paisa janting. Ani semalam news lang tapi RENGPOLI hospital ingkir check police tapi noning po elo nang tum kada same tapi nya ki so tudang tum same RENGPOLI hospital lang tame doctor same available lo dakar bi doctor same do last nang tum same tapi nya ki so do tudang te RENGPOLI hospital lang tame lo ajak tum chini na data ingkir check bon poma tha hai same po elo Makajuan ni dalam langsung sampai Diabetes dah mak. Chalo. Pak lang long alo, jo ni payamen chini ni lang atum jo lang tha. Hello. RENGPOLI. Amoy ki so reason chini ni lang ko pipo se amoy ki so ne ultrasound pen x-ray na pakuri toy hinke. Pena kada prang anju che prang se pakuri toy la se pena se kuri po. Dang chiri po. Agak chiri po. Tuta chau. Memang kayak market long sudah jo medicine nam poni pumo pen ada medicine jong lede ajau berti berti ya na handun bomban jo me pen na lam king sapu masih me pen si hanan tun ubai lang pasopon clock adung ang ulperjen berti what's up Han kitun. Nepai bang kejo. Hong sikisang nipo news kilang. Morning, it's the next day. Nan bang ke ultrasound kita mandam pom jo nepai amoy kiso. Atumi RENGPOLI lang cepak lang ramlo. Atumi ultrasound kuri re pinya da prangan cuci prang sa ultrasound kuri nai po. Kasi nan dam pom lo. Ultrasound kuri alo, extra ta kuri alo, sita ko na nipong ultrasound kuri tunang lampu, langki jun log lang yanon si. Me ching hip jo kado beta niti tuntai bang, niti pota do. Pai. Kasana nang mo giso melo ma. Dola. Me bame bela. Video bina. Foto cicili pu cicar hani pumat video bina. Ba ni lipstick tak kaklap ano yo. Ciculap lo doti. Jadi dia kami klaim lok pikan si klaim mai paklang kelo onta. Secret. Oh thapu pen aina pen thiklong lok lobon. Hedi lalo. Jola ni pai da ke bang jo ni pai ke achuning helang gall bladder operation asita menon tak to pokarlo kidney stone dolilo ta. Pini ultrasound kuri alo mati aku pina doktor cepak lang dam nangji dolang pini cepak lang long lo deadlo stame report long mati ultrasound ke kuri samai nang thandun ar long do po operation nangji ne nang ne la banchi ne lang pinap chichini po di lalo hello again jonon bangke meki jang po pusi chisi club lo bet long se lo berti da meki jang po jo bebelo ni bang medicine cho lang cho Mijan je prang lam muni medicine ga da chonang lo ni pompong kiso do kok mati di migraine kiso la support lo la si la bang so video sa medakan si pajut kok populo churu lo ga do fan sita me kicheng penon ki judan sa menang kilang don pot Nepai sa me operation ang jini operation ang ni chine lang nang litum ga do sa me ana mardom pita la bang so kiso pen ki me da prang ji aphan
เป็น operation jok plot jiman same anamadom pipon tha lalo penap si chini po operation anjini operation nang ne penap report chipak lang ramji la su si doctor bang nang thanun po lalo tang te ni video dakan pa juti kok po ake prek aki mi video long le chitong thulo nang te bye bye good night puno nang ta Good night. Bye-bye.